San Francisco, me kochi kianda watamai. Pula turanga kena marama and the weekend da bagitiguani and radio mbulando bata nanon da bata San Francisco ni kauti kenda bata mai ni mbula naka na ngauna mai viti sa sivitongo na tini kandua na tolube mama na miniti matakatiko ni bogarawai mai viti au nangale suba na ve kaya do nambongi kene ve kasa ya do tiko na kua baka anda sabi talo nota karo tiko mai na sota ningito mai viti rawa sota kina na timini Samoa ya nambongi kei ratou na nonda do robo na Fiji Water Flying Fijians nango rasa abengen rabuti kona e wase na bata ndui rasa tambe rawa kina final ni Vodafone Super Deans bata kei na Whitbix ralube beir nangone leo osto na rara melodale usara batiko nina non rabito soya kina turanga na marama nambasi rasisi na imai randui bagareo takatuna kornibuli na non randroti ni na non rakuila ni rasaya do ni rara sa osota toke na ngaunango utaura rawati komandanga ni sanganga na timini ratu kandabulebu na mbakitini kabala kosombu mbakitini kabala kosombu rosota kina ratu kandabulebu watakina Mahatma Gandhi Memorial High School may nganga na ilaulako maindalay na kai ratura wate rua sanga karua kawalu Mahatma Gandhi sa tokikina na idobing o kini ambakitini kabala ko sobu under 14 na Vodafone Deans kiratu kandabule yese toso tiko nangito bulat tiko na sarasara bulat tiko na kaila me bakanga warongo da toka nambongi na sarabiti ko ya nini non rausota na timini biti
kei na timini manu Samoa. Eo kinta wai ke muniti ko na matagani wara wa indai ke niti ko mai viti ke ni be buno wole kata se na kaviti ko ni wara umbuka ni sa sibitongo na ba na lima be mama na miniti na nonda itiko tiko ni venga ravingo. Ka unuita ka ni nda maruta ka na singani kua ke ni na wada ngi so sanga isu ka tiko mena taka ia na wa bina ka sale kaviti ko ni wara umbuka ngo o tonga na ba na levo na bonua enda na numa menta sa tosokina marauta kina na muani marda ora dau ka na singani kua na singani paseka ia saya don dina mai ni bula benak wonu ni benaka tiko ni kuni na boarongo tiko me New Zealand mai Auckland Christchurch be kemando mai waga New South Wales e boarongo tiko mai Canberra Francis bula benaka lewa bata ke irana boarongo tiko ni mai New South Wales ke Brisbane Mount Isa bata ke na top end mai Darwin binaka bole buna boarongo tiko mai ke mdo nanda warorongo tiko mai na Midlands mai mbola tangane do mbula benaka ke na matabu balene sabe na da rawada mbongi lebu saratiko na deba ke barani se enda sabe kinda bakitiko na bata ngo na singa lebu enda inda na ngau na viti ni sibitongo na tini kandua na vitu na miniti endo na serre moni bua marauta ki manda ke ni se modetiko ni andra.
wai na nga taronga tale na manray ni naila. And bagayan rati ko vera na turanga na maramana daw bay toko ni bulioti ngasen ni buli ke kemini na weka ni bay kor ni buli sa oso tokang go elaw dala and HFC Bank Stadium and sot ni final ni Vodafone Deans sa bagay doriti ko kiraw sa bagay rita katiko yan kwa sa gaya doronga may biyaw na matagan na inday na itukutuku bagay lelevi bagay ako sa riti ko may biti and rara may laudala ni sanganga na timini ratukan dabulebu and bakiti ni kabala ko sombo under 14 na imatay ni sota na imatay ni final rato sa andret may dalay na kay na robo may ratukan dabulebu rusa nga bulu karua kawalu na tim ni Mahatma Gandhi Memorial High School. Tawa binabinak na ibakatangin dingin na ninggiton ta sarabato kong gobyerno ng ngonibuli saan dua tanisar. Kanda biya baka watawatan kaya nasotay ng bongin ni tim ni Viti na ibakatangin dingin ta saradak. Na Vodafone Vodafone Fiji kanda sa baka binabinak. Saray na iba katangin ngin den ninggito sa sarabat ko ngo yan ni bulabenak nanggito nga nagduang nga duen ruka so nangauna bage tu erdo kame kandabu nanganga mandani kuwa au nangain ruka ni mataka yan da mga binabenak ni rangarabat ko mga binakan on tabi sama serre kita lengaki na nabuli sa serre kiti ko ngo nabuli ndarong dati ko na launga kay na dren ni wai na so na banua lutu so musara na ibuka raw ni wai na ibuka so ni wai na non tabanua solito ko na ibuka royo balau na noa sa solioti ani kinaboli ko may lambasa kay bunika may wai ni koro bakakin na moy raki bitilebu may nandi wata kay lautoka ni sa lutu so musara na ibuka raw ni wai may ni baturu may nandi ya daw makati ko ng raki daw magat ko ng rakin. Entonces, suwa pagarita ki may ni biya bulat to kanatany. Raki suwa pagalilay na mataga ni kuwa na tau bangaw na nauda. Kwa sarang nga nakara biya rongo da tikuy bunga me tau man na nauda. Me tawa na taniniway na chobu kina bibo nueso ay nandaw ngunukin. Meron ibi nakatoka kina na to sa nitawanu inui. Kara oso taliti nga ko suwa anon da mata may na koniberen din nilutu e celebrity kiro tuma karuni singa ni mbose bagay talatala ni kuwa ono sa nga bulo na iwasawase nilutu ba karisto e biti kiro tuma. Lebu sara na awang-awang lebu talangan na itabi ngarabiti ko na korturanga na ngaunangon da ba ano yun nakatiko yan iwe kemuni.
E senga dina ni kara rawa na daka waka kekiwa. Ia endona kainda wipu ke ka waka mamanta taka tuna bengarabi o ia ke tuna kenda tō kakana. Na ika, na dalo, na bisikete, na reo bata, na sunbells e tinimbulu makau. O e kenda tōna senga tiku ni driver se senga ni waka motoka kanda o dren na te tō beto seaki. Erto sa tō waka rau na Divine Pacific Food Mart mai Sacramento merto taladeani na nong ni woli. Rawa sara. We tartarangayani na taliboni diwa ndua ono toluwa diwa ono saivarua merto bakarotaka katalada mai na nungni boli ena kena ngona totolo tua. Divine Pacific Food Mart, Biturua Diwa Walu Franklin Boulevard, Sacramento, California. Namba di taliboni diwa ndua ono toluwa diwa ono saivarua. Erto ngarabatalangan ni kena lewa suburi ani nanomu yaya mai na nonderto stoa kena nomu mati ni katumba. Dendram beka nangola ni kibalilo te rupuko ni oso pakadadaka. Sen drakin beka na tos nimbula. Kua ni lenga sinu ingawa. Nana maki mai kina programu warotaki. Mai vera tau na New Methodist Christian Fellowship USA. Nongu chisu, nongu banua. Rongo vina bima manione na kabini buku lulu bei kemundo e California. Bima mani dua na singilewu ni lotu lewu bei kemundo e viti. And a radio bulando vata San Francisco. Me kauti kanda vata mai. Na nonda vata kei City Veni Raturala.
Pula ka sailo sira lulu dolavina na wale buna daka na wale buna and rabagina roro ni wani bula ka dolavina kemuni na kan ana teda bula ka ro do warong tu mai serene na maramango bonu ni bina ka tiko ani do dala tu mai na bosa pa do matalip ronga sia mai serene bonu ni sia karabita bina singani kuat nanu mitalitunga me bo unda be nanu mitoka be sem rambuku uno boga rongo ti mai kire ni ko era bo botai ke mitalitunga na boga rongo ke era rasa tu mai kila e libu rasa wale tunga era sara rasa so ti tuku mai era mandu ambeka ia rabina katanga mera sara mera boa murieti ko nando moni be boga ruta ki en radio bulan dua bata San Francisco kau tikenda bata mai no bata en singa lebu en dai pina bo lebu na san dua bata tiko mai ora tuna ilaolongo samralulu samrambuku bata ke selosi ralulu ke mundo na kan nando sa tiko mai en singa lebu en dai no ndo wa maruta ki bo kana kene bo raula ki do bona ruana kaloko di bota itali tunga kina na tikongo na rara na HFC Stadium e suba bina ga bo lebu na muni sama tiko mai na ba ko tiko mai na tuku ni be kaya tiko mai keri no takine na do makanan rak sabe bi rara masar se boy be an rakki sa bi o tiania o lebu bina kata tiko na tuku ni uza unai taka tiko ni raoni ndana mbau wa kalunga tai kire na moani madongo bina ga lebu na sama tiko mai bina ga lebu na be ngarabi na be bale nimbula anda dua bata tiko mai na be mo maruta ki na sigalebu ndai en radio bulan dua bata San Francisco di kau tikenda bata mai
Ia mbeka dono ngu life insurance policy? Laka kira ni turtana katil kabitu ni okostita na 2022 o sangir takasarabiri ni tauna. Kabi nga ya kira mother nga ya sala ko mana check. Sengat tali ni pera, sengat sarangan ni pera paling lain. In time sarangan mai. So ang kaliwara ka tala tunda wala ko. Kuwertongko. Kau saya lo dengo kamu binaksa. Iyo, o ya sarangan buna. E rau sara. Sa tiko na pepa se senga. Bula binaka se tobi mate. Kambani duan nga kana soma mena claim na lom ni rosa nga bulu kavana ua keada na lenga nisa e ambaki roa tina policy. Text mai kina wasa eva walu dua tolu walu lima e na kena i tuku matai lalai. Oya na wasa eva walu dua tolu walu lima. Doyan Rubina kana marama naita. Do samba di ba kusa iwe. Yandra naita. Kita sili katalau mande na Orange Lounge. Maleka. Gurasan badi kata-kata pinakasar tunga toboy sempang bakau. Gai woi dala tu kinambat. Koe serengan kori. Sono ngono santa pinakat serengan na kenta kakana. Dina to zoko. Keba kitu sana berata ini boga singelebu. Kitu sana gali boga kabi ngaya ni kena. Na Orange Lounge, katalau buka singelebu se buka kabi, e baro te tu buka mango sangai to toka na bono ni kana. Mai na menda tu ide ni ti, kena buka singelebu se buka kabi me buka na buka sekera. Na sui, ike te uteke roro buka lolo ke na vida tale. Gira ramo kila na menu ni singoya. Na Orange Lounge, tolo dua Orange Street, Santa Rosa. En dua tala na tamani di Vingarabi ni Divine Group of Companies. Dola mena wala kaloka na mataka, kina wala kaloka anambongi moniti kina singatambo. Na Orange Lounge, tolo dua Orange Street, Santa Rosa. Nanonda bata-bata ki City Veni Raturola.
Lolo ni marikangata kira tōna Golden Dragon nei Ken Jensen e suba katokoto ni ngua serere wa e duri saraneti ni kadio vitu sangavulu wakadada sa kene balembale ni sa bebe amba ki ono sangavulu toka na rongodi ni serengo e na nonda banua mai viti ia abina kabole na sema tiko mai na ngito na mbongi e ado tale tiko ngaki na non rangito na ngonele ona netball Rausota kina na chambe ni beira na ngonebuli na ambakitini kadi wala kusombu na time ni Supergrama wataki andi la kombau mai sawani. Erto chambe ni tiko mai na ngoneleo mai veuto Supergrama ya sa mai kaliraki beirto na idobi ninganga ke na tutu saredake ni non rato ngitungo na netball na ngoneleo mai veuto. Erto nganga na ngoneleo ni sawani na kaibe wole kati sara ruasanga bulu ki tini kadiwa ruasanga bulu tini kadiwa e na bongi na non rosota na chambe ni non rangito na ngoneleo na netball SGS veiu to Supergrama rosota bataki andi da kombau sa toki ki na barabi mai waimanu no barabi mai buna na kena idobi ana bakitini kadiwa la kusombu toka sa sainron rom bula binaka na sema tiko mai oye wakabina binaka tagi tiko mai na ratunganga na mataka nikua na dorobo maindela ina kai na RKS na bakitini kabala kusombu rato sama itaura kina na idobi kartu bukan rukai Mahatma Gandhi Memorial na kai ruasanga bulu karua ke walu Endrang rongo da tiko na kena ikuri na ngauna ni rongo itukutuku na tiri karua na singalebu ni kua na ngauna mai viti ia rabanu ini binaka tiko mai Western Australia na raki Australia ia rabanu ini binaka tiko mai kina ngona ilawa ni tokasa sainronro membaleta na matai ni waboki ni sota ni superdin sar mainganga kina na ambakiti di kabala kusombu na timi mai ratu kandabulebu Redo tali tiko nga na non rasaya de adu tiko mai na turanga na marama o parita tiko na noa na timi ni rakaviera tiko ngora sa final tiko ngo ratoka mai muri mai ndakundra na ngone buli so na yarda rongo na bura ni gito rakavia na non da banua so era sabo kadengu so era sangito tiko na ngona go rebe ibuke tiko biera na ngone buli sarauta me mangosa na non ra ibuki na ngone sa siri bakana gito iliu erdo kai tu na diribeni sui musu na bai sa senga sa ngito sarangani wakasama ke na fika na faito ke na faiwa ningito rakavia na superdin sarabitiko ya ningo na koroturanga isuba na singa bugarowa inikua kabitiko ni bugarombuka na nonda tiko ni bengaravi ngora radio mbulan dua bata Santa Rosa California ni mbula binaka kwenye singa dua bata mai Kona mate na mula koti ulai e kau na wala e wai. Wale sile bulei ni kadiwa katoka mai. Nalianda ngoria wakalalama wale kasaranga melaki wala. Ruana wetana rausa ya limoni rongoda Oni bakaro rongo me usere la kanon raulenga walina wetana Rau bala bali elo mani wasa Nilai mole kede saranei raumula sama iala. Kei rausana le suntale meita manda. Oni ramada meuta lano atakana ngauna e adakina na wala. Nana tau wala kei na wangani tia wano
Kopua maua sabe nada rau milione mamani wanga. Bana kaile mulai ni rau lai bana taka. Otina vala merasa vili rau sayalina ngone viti. Ramakala kulai me vida na miniti. Daruni wale siya tangiri lai tuku kasodoriri. Wale sitati mai meti lai eviti. Namanu au tuku na mana na lienda ndina ngori na yadana. Raumala kei na manu ani tiagono. Kopua maua sabe nada rauma ni mate makandu asara. Raudi makoto ena ya kai vitila rama. Isoi leio launga sau mera tua wasani totau. Senga ni rau wala veiti na rau. Yo soy o colaura usa mate tua veitau. Urambulu kota ena musani miau. JJ's Food Shack. E tiku kena na kakana boka biti me bakana kokonda. Lobo benga ni ngai kani doitu na bundi na ndalo se tapioca. Na kakana boka malangi me bakana steak boka elo kena coleslaw. Wee! Na karitoa sa wadha badina na kani kana. Kay tiku talangana no to specials and lomo ni madawa. Dau tamba na Facebook. Na doi ni tiwa ya na bani mandrai pai kay na bunga tale. Gore na JJ's Food Shack. Viu Valley mo Billie Jean Street, Santa Rosa, California. Pero talagang rato dili mo yang may Santa Rosa, may ato sa rani kinavato. Giritirto sana kinavitu sa mabitu tolo dio tolo dundu al limono. JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Me voliam back and do nungu life insurance policy? Nakakira na ito tani katil kabitu ni akostita na 2022. O sangir takasarabiri ni tauna. Kabi ngaya kila maga ngaya salah aku mana cek. Sangat tali nimbera, sangat sarangan nimbera palilai. In time sarangan mai. So kan terli warga terli tunda warga. Kau tunggu. Kau salah lo bengo kamu bilang. Iyo, o yasar ngana buna, e rau sarra, sa tiko na pepa se senga, bula vinaka se tobi mate. Kambani duan nga kana soma mena claim na lom ni rosa nga bulu kavana ua keada na lenga nisa ya mbaki roa tina policy. Text mai kina wasa eva walu van dua tolu walu lima ena kena tuku matai lalai. Oya na wasa eva walu van dua tolu walu lima. Doyan Robina kana maraman na ita. Do samba di ba kusa iwe. Yandra na ita. Kita sili katalaw mande na Orange Lounge. Maleka. Kuarsan badi kata-kata pinagasar tunga toboy sembang bakau. Gai wai dala tu kinambat. Koe serengan kori. Sono ngono santa pinakat serengan na kenta kakana. Dina to zoko. Kaya kita sana berata ini bagai singelebu, kita sana gali bagai kabi ngaya ni kena. Na Orange Lounge, kata lau bagai singelebu se bagai kabi, baru tadi tu bagai manggo sanggai to toka na buno ni kana. Mai na menda tu ide ni ti, kena bagai singelebu se bagai kabi me bakana bagai sekera. Na sui, ika tamu teke roro bagai lolo kena vida tale. Gira ramo kila na menu ni singoya. Na Orange Lounge, tolo dua Orange Street, Santa Rosa.
en dua tala na tamani vingarabi ni Divine Group of Companies. Dola mena wala kaloka na mataka, kina wala kaloka anambongi moniti kina singatambo na Orange Lounge. Tolu 2 Orange Street, Santa Rosa. Binaka wakalevu na daw sema tikumai. Binaka wakalevu na daw aseti ko na nonda to vata na Radio Bulandua Vata San Francisco may kautikan vata mai. And the sabo like sarnia dawayani na walu sangabulo na undolo na kende wili ni matabu vale na Radio Bulandua Vata. Ia wili sarme vakatoto vatataki kina kende wili na ngwane toke enovea say pura. Do na like, do na share. Subscribe talaga Mike na Radio Bulandua Vata and na YouTube. Radio Bulandua Vata San Francisco, Mekoti Kenda Batamai. Nanonda Vata kay City Veni Raturla.
Ai tala noa kena korokula ve rato na bonga ni ndelain doki doki. Bina wale muna sama tiko mai pasipa nene lebu. Pasipa nene lebu. Bula binaka. Na wale muna wikinda bagi tiko mai na kabini kuwa na nonda ngau na ike. Na nonda itiko tiko ni wingarabi. Bina wale lebu. Bula tiko mai Ross City, San Rafael, California. Ni mula binaka yo mula sia kemani na maramanda o tali takatuna sema mai na nonda station ngo na binga una baga ngo ana teza binaka baga lebu na dua bata tiko mai ke kenda ke ira talinga na bekanda era sa sema tiko mai sa baga rita tiko mai na nonra ngangandre ni rabina kata mera baga rongo so era sarasara so era daga rabing garabi tiko sana bing garabi bale sana bing garabi na budon di daka di sabi abia ngau na tiko ni suka ngo na nonda banua ngo ni daka lebu na budon di daka ngo mai Sacramento mai California na San Francisco lebu na budon di daka sara na suka ngo era la koin na biso mita ke beira rando biso yandra ya beira na sa suka mai sara bia maruta ka sarangain dua na ngau na binaka ni bukan dondo wata ke na buka dangi dawe kinda bagi tiko bai reso da sema tiko yani dawe toka ni tiko yani singa lebu endai na kau da tiko yani ke muni eso na madala ni tuku ni gitu na ngau ngai rai azo mai kina ani bole levi tiko mai viti ia ndara ngai rongo tuku yani tini karua na kaloko and radio mbulan dua bata San Francisco kauti kenda bata mai Ei tau api ala ana wai no mundo vai ter que nange ai valu sama lusinga eto via langata e tua na serenina sereni veida e to atamba amai
ai vadu sama lusinga e ito api api ala anang anawai ano mundo ai teke ai vange ai vadu sama lusinga. talanoa ke na suka mai, korongo, e toka sarani na dolo ke na lawa. Ni ndaewe ni ki na tiko ni obisa, tiko ki na vida na stoa, e na sane mai wole ka e na Ra High School.
ngoni sala ngai ngole da kena bunwe da na tiko wai media ona ngai ngole da kesara mo ya do ina suka mai so na turanga na marama ya lovina ka ratiko mai kina so era tiko na kenda mali wa na be bunoni da ka so era sa tiko ngoe balangi ta baka ya ratiko ya ni be sereima ikani konda karato kinda ba kita le tunga na matai la onda utamba i bola na tamba ni subeba US Fiji Times Online era to boga mula tiko mai en non rato itiko tiko San Francisco en mataka ni ko bina wole US Fiji Times Online na no mudo sama tiko mai na mataka inda waraka tiko na itukutuku en non da vanua ke ne be sai burubura na itukutuku ningito ke na itukutuku nin raki Sambula binaka. Bukara kita kitiko mai viti ni lailai ni uda e tau e na loma ni bula tolu sauti. Buka buna tiko na launga and then donia tiko e na ngau nango kana tauri kenda tale tiko ngai na loma ni rua tale na bula katumai. Sa soli tiko e ni na ibuka sala. Keina kere na buka mamasu. Menda mani ni takana wai e na buku ni nraki mamada e tarati kongona nonda bano e na loma ni bula tolu saoti me adoba mengo kana numine na via rua tale na bula na nraki mamada me baka e boka reitaka mai na minista e ngarabo na nraki oro Filipe Tuisawau ka boka reitaka mai kina ni lailai sara na uda e tau ni boka tau batani ke na ngauna batango e na via mbaki saoti sama ni kereitiko kina menda ya lovinaka. Da mani ni takana wai. Sona ngauna da kaku ni boka samu takana wai. Ro ni boka ngataki boka rua boka tolu. Na bebonu eso enda tiko kina. Kaya na matambo sengarabo na wai. Na Water Authority of Fiji. Ni rato sa wano nova tiko na tiki nango. Sa boka edori tiko na dakadaka. Batake na be boka toro dakataki. Ena kena ministry ni be boka toro da ketaki ena taundaku ni be korle lebu ke na be anu me raoni anraba na lebu ni wai sa boka yang ataki tiko kena sebo menda boka yang ataka ena loma nindu na ngauna maingo bai banu lebu e boka rita ki maiki na ni rasamba di kune na be imbarabi maikia e sona ia ka boka dirimi tunga ni wasa la kitakasa na be imbara bi mai kia. Sanga ni mani boka malala taki sara mai boka binak. Na kena irai nga ni sona ia olo saratu boka binaka na iolo nailan loa ka baka na lawa ningoli. E rangai songoti boka binaka saratu na baibo ni wai plastika na PVC kanda boka yang ataka boka lebu. Era tu tale ngai loma ni olo so na ngada ni bengarabi boka liba ka boka wasibi na kaya boka toka na GPS na Global Positioning Systems kanda utukuna na bonua era tiko kina so ke na be bonua e ndarawan ni ngole kina ke baka enda boka sangarai na mape ngoe na tauri ba kina liba ya sa olongi bataka tali tiko ngamai na matangali liba na matani singa na solar panels o koe me daka kina na misini la laingo era ba rai taka mai na tamba daka ni visa ni ado tiko ya ni na itukutuku mai be ira na leo ni bono me baleta na be ya so kara boka dirimi tiko ya ningo or salai takasa na non rabe imbara be boka bimbi mai bono lebu ka boka ngata boka rita na tiki nango na turanga ni visa liu boka tawa o chuki fong chu sa boka bina ka boka lebu ni ra soli tukutuku tiko ya ni na leo ni bono na boku ni tiki nango ka rai tiko na isema ni be kai boka dirimi ngo kara kune ngo na be imbara be mai bono lebu wata ke na wainganga ni be boka mateni taki ertu sebanga ngata le tiko ngana tamba daga ni visa na be tiki nango
Ke baka, enda sa kunea, so na matangali aya bakakongo, kara olo tu baka binaka, kada sangani kela baka binaka na vei kai tukina, ya lo binaka mendanga ituku ya ni beroto na ubisa. Kai nakamai na turanga ni ubisa mai na woliku, Senior Superintendent Kemueli Mbalen Roka, ni aya karakune tikongo ena be mbarabi mai bonolebu, era sa kune tale tikonga ena be mbarabi ni be anu ena nonda bura-bura. Esangani kabo, esangani matalia. Eda sa keringa mendanga ituku ni be ira na waga ilesi-lesi ni tama ni obisa, ke baka enda kunea. Kinang gitu. Sa pagarita ko dito ko yan, ini sangganga na timi may ratu kandabulebu na ang bakitini kabala ko sombo under 14. Deans under 14 erto sa nreta na dorobo maindalay na kaykay. Karato wanrukaki na timi ni Mahatma Gandhi Memorial High School na kay Rusangabulu Karua kay Walu. Rato baka iliw na nguan erto tikungo may batuanga MGM ya ratungay binyan na kinratuka na daw robo mindalay na kaykay ni sabagat langaw ng gito na matay ni mama kinakenay karua sabagat rita katiko may na lewin ng gito ni totok na kay rabaruta kamay kinabay kay ramay sota kay karua ni mama anggay ba kay tagi ratukan dabulebu kino isikeli tabay langi na fly half ka waung gitir to talenga na nona leoni timi mai ratukan dabulebu merto wakau ko merto tokitaka na idobi ni ambakitini kabala ko sombu ambo wakai ro talenga na yoti ni kenrato kai o Simon inangaya na huka ka mai wakabarakina na kenrato kai kina rosanga bulu karua awalu tiko nga Mahatma Gandhi. Nang gito ng bongi, tambaka tulon na skoa o kitione salawa na open side flanka namba vitu ni timini viti the Fiji Water Flying Fijians. Matay ni polo tambaka salawa kene yoti talenga. Rato sa bukan rukay Samoa sarabara ng bongi. Di na nga ni matay ni mama ang gatok na team ni Samoa. Na Fiji Water Flying Fijians, erato wa se baka iliw, ka rato banday takatok, na non rato itutu, kaya nakaukawan ng gito erato warita, ka hindi na nga, niyangay sasanga mayo Samoa, ka rato may rawata tokakina na kaya tinikaono, katini kalima na timi ni biti. Laban ni matay ni mama na kini karua ni mama sangay yabala na no da timi ni biti watalay manday tumbay nando na tikite romo temo maya na banua laki baka dengo tumanda metini na miniti arto sangay sasangato ka na dorobo ka layado batiko ya ni karua ni mama ni sa tosoda ke na kay viti nandua na itotongi kadangeta durutale o Caleb Brahmans ki na kay tinikawalu kay tinikaono ni sa otio to sangay bakaim bulan la kengamay na nonroto timi na nonda dorobo na Flying Fijians lebu na sakasakani nonroto ibukubuke na dorobo ni Samoa lutu sarabirto na polo ka lebu na ngau na vele raki na nonroto ngito ene karua ni mama na idobi ni ndaungito wasibin duando enang bongi o Frank Lomani ka mbau tambaka talenga endua na kenrato kai me kautayan ni kina tulusanga bulu karua ka tini kaona tiko nga Samoa sini wakai na karua ni mama na fullback wau ni timi ni viti o buata karawalebu tambaka talenga endua na polo ka alkautayan ni kina nakai kina tulusanga bulu ka vitu salawa sangale baka dabar me songotan me wasanga bulu karua na kai viti tini kaona tiko nga o Samoa. Kina itukutuku ni raki
Sanga ni vesta wale besar nan raki ana non da banoa. Kei nan raki na vesta I bura-bura. Ndei kotonga na ituwa kinin raki. Na non da banoa. Ka rabakarang taga mai na kenandau ni rawa ni rungu-rungu na sona ngauna. Tau banga ngauna na ude. Sanga ni tau mbisar. Me baka enda na makatiko. Me rawa ni tau akinan na mendawai. Rawa talengan ni I rea wala baga binakakina na vei matadakadaka e rawe ngarabi tikongo wa uasibi na koro turanga ni tawa tiko na koro ka osu tiko na vei tosayaki e na buku ni vei kaeso e ado tiko kina na ngito wata ke na mbose ni koniverendi lotu e seleviti ke rutuma ke na nora sota na ngoni buli e baga e duri tingo me lo dal a sere kina buli e da baga nui e na nonra sasanga e so mera e adoba tiko e ani na I ngende vinaka ni vengarabi e na mua ni madaongo na baga nui ni vinaka tiko e ani kemni na turang kina marama angori na itukutuku e nanonda banua na itukutuku ni raki na itukutuku ni ngito ke na itukutuku me na vesa I bura-bura Na nonda bata-bata, kay City Veni Raturla.
me volia back in doon nungu life insurance policy? Laka kira ni tutame katil kabitu ni okostita na 2022 o sangir takasarabiri ni tauna. Kabi nga ya kila maga tinga ya sala ko mana check. Sengat tali ni biara, sengat sarangan ni biara paling lain. In time saranga mai. So ang tali wala ka tali tunda wala. Kuwertongko. Kau saya lo bengo kamu binasa. Iyo, o yasar nga buna, rau sarra, sa tiko na pepa se senga. Bula binaka se tobi mate. Kambani duan nga kana soma mena claim na lom ni rosa nga bulu kavana ua keada na lenga nisa ya mbaki roa tina policy. Text mai kina wasa eva walu dua tolu walu lima ena kena i tuku matai lalai. O ya na wasa eva walu dua tolu walu lima. Doyan Robina kana marama naita. Do samba di ba kusa iwe. Yandra naita. Kita sili katalau mande na Orange Lounge. Maleka. Gurasan badi kata-kata pinakasar tunga toboy simpang bakau. Gai wai dala tu kinambat. Koe serengan gori. Sono ngono santa pinakat serengan na kenta kakana. Dina to zoko. Keba kitusan ang berata ini bagai singelebu. Kitusan gali bagai kabin ngaya ni kena. Na Orange Lounge, katalau buka singelebu siya buka kabi, baraw tayo ito buka manggosang gayon totokan na buno ni kana. May namenda to with unity, kanay buka singelebu siya buka kabi, may baka na buka sekera, na sui, ikatabuteke, roro buka lolo, kaya na vida tale. Giraraw mo kila na menu ni singoya, na Orange Lounge, tolo-tolong dua, Orange Street, Santa Rosa. And dua tala na tamang ni Bingarabi ni Divine Group of Companies. Dola may na walang kaloka na mataka, kina walang kaloka anambongi moniti kina singatambo na Orange Lounge. Tolo-tolong dua, Orange Street, Santa Rosa. Dendram beka nang wala ni kibalilo tira buko ni oso-oso pakadadaka. Sendrakin-drakitan beka na itos-tos nimbula, kuha nilenga sinuingaw-gawa. Nana magi-may kina programo warotaki. May veratao na New Methodist Christian Fellowship USA, Nongu Chisu, Nongu Banua. Rode na bima manione na kabini buku lulu bei Kemundo e California, bima manindu na singilewu ni lotulewu bei Kemundo e Viti, and a radio bulando wata San Francisco, me kauti kanda vatamai. Nanonda vata ke City Veni Raturala. Sulutavo ye
e o tolo malumu waga utoni manrai ngai suin dua waka suin ni rewai. Nei talo noa ni sulutavu i rangi na Singapore roa ni kua, mai suva de mbue watakai talitunga na kuila ke nan rotini ni wei kornibuli e rasota tikongo e nangito. Erto waraita kana daurawo leo ni timi ni under 19 emba kitini kadi ola ko sombu na Lami High School e to sa vina ka levu na namuni wei toko ni na leo ni wanoa. O Lami koro e ra dui kai talengari tiko kina. Turanga na marama sama ibo tiko kina ra nambe mai na be sana ia rala indua bata tiko na daga ni na toko ni na ngole buli na ngito bata ke na buli ingai mai sereki ngo sandua na sereki vina kabeira ni rabe tala na marau mai Lami baleta ni sama nganga na non timi under 19 ni timi ni Lami ka sabo ka vina ka tiko kina na turanga na marama daun we susu na tumbu na be toko ni na bulioti ke ira na sa Lami rambau la ko talitunga ni merlaki wa re ta ka na rotini ni kornibuli e nai matai ni ngauna me do bakina na bata ni finala na kornibuli ngo mai Lami bina bole buna kanda na sematiko mai bina bole buna tuku e bale levi saratiko mai viti me do mai ke Santa Rosa ngai bale le di lesuani e na radio mbulando bata na non da bata e San Francisco ni kauti kenda bata mai. Toka lau, que
so enda sa sianga sarangan nikila na dapat menda baka talau taka buka singi lebu taka siapa kaya kapitang neka koni lo malenga sa tipin dono menua erau ni buka tingu ikimuni wayana JJ's Food Shack Santa Rosa California na be matanggali kaka na tipgina mebaka na karitua waraisi na logo palusami na buwaka na kaiwa soso na dalo na toa na kokonda bayangani ka ng gamure na kaka na buwa malang mebaka na steak gay baka loka tabi ka kena kozlo surua o tatni gay lago bata na kena pie ng bani kay na manray o yan na JJ's Food Shack Santa Rosa, California. E rosarangan no direct message virtual giringa kina bitu sa bitu tolo dio tolo duo limono se o nga wale saranga lito miko may nanomota e na dio maluma Billy Street o ya e Santa Rosa, California. E rawatalangan ni rutuli dilibatakan na kemo katalo wasing lebo sa mga kabi ya may Santa Rosa, Kinavato. JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Me voliam back in dono nungu life insurance policy? Nakakil nito tami katil kabitu ni kostita na 2022 o sangir ta kasarabiri ni tauna kabi nga ya kina maga nga ya sala ko mana check sengat tali ni pera sengat sarangan ni pera palinlay in time saranga mai so ang kali wara ka tara tunda wara ko tunggo o sara ro dengo pamilaksa Iyo, o yasar nga na buna, e rau sarra, sa tiko na pepa se senga, bula vinaka se tobi mate, kambani duan nga kana soma may na claim na lom ni rosa nga bulu kavana ua keada na lenga, nisa e ambaki roa tina policy. Text mai kina wasa eva walu van dua, tolu walu lima e na kena ituku matai lalai. O ya na wasa eva walu van dua, tolu walu lima. Doyan Robina ka naman raman na ita. Do samba di ba kusa iwe? Yandra na ita. Kita sili katalaw Monday na Orange Lounge. Maleka. Warasan ba di kata-kata pinakasarto nga toboy, simpang bakaw. Gay way dala tukin ng bata. Koe sarangan kori, sonong na santa pinakat sarangan na kenta kakana. Di na to zoko. Kaya kito sa nang berata ni baga singilebu, kito sa nang gali baga kabin ngaya ni kina. Na Orange Lounge, katalaw baga singilebu sa baga kabi, e baraw tayo ito baga manggosang gayon totokan na buno ni kana. May namenda to ito ni ti, kanay baga singilebu sa baga kabi, may baka na baga sekera, na sui, ikatabuteke, roro baga lolo, kaya na vida tale. Giraraw mo kila na menu ni singoya, na Orange Lounge, tolo-tolong dua, Orange Street, Santa Rosa. En dua tala na taman ni Vingarabi ni Divine Group of Companies. Dola may na wala kaloka na mataka, kina wala kaloka anambongi moniti kina singatambo na Orange Lounge. Tolo-tolong dua, Orange Street, Santa Rosa. Binakabakalevo ng daw siya matikumay. Binakabakalevo ng daw aseti ko na nonda to vata-vata na Radio Bulandua Vata San Francisco may kautikan daw vatamay. And the sabo wala kasar niya daw yan inawalu sa ngabulo ng dolo na kende wili-wili ni matabu vale na Radio Bulandua Vata. Iya, ay wili-wili sar may pakatuto vatataki kina kende wili-wili ng 182K Enovea sa Iburapura. Doon na like, doon na share, subscribe talaga Mike na Radio Bulandua Vata and na YouTube. Radio Bulandua Vata San Francisco, Mekoti Kenda Batamay.
tiau e na rani no mui wakarau saru ile una no muni nau vei kolau e na sona singa ni nau tutani au nau na numi koyani ke na ndende ngalu tuve wake awili wakalu veni ali sona singa ni konda talai au ngai nau o sebe isau koni singa ni mau ili kanau lebu ni dinau Tinang tomo to ng buwan nila may ng buwan dende sarat ng irong dendo na serya toto kana iba katangin ay apa cooking gora mate turang ko ang bauti ko may delay ng buwa ya dabo kami na sari reality lang apa cooking mate apa katangin na vida na mata seri rongo kakilay may biti na Phoenix Choir na yakani nandi buwan nila may ng buwa kaya na bunga tali na mata seri abukatangi kina da sarong odo to ngai indai no na ibukatangi nan dona ser makawsar na matai sarangan rotu kotukotoni nam buan ni lomai nam bua da bukan da tiko na single bunda indai bi an diviniana Lanford pina mo lebu na no muni bi kinda bakitiko mai Santa Rosa yang gorda no dai tiko no dai ngangande bor telengana non dai ala bani daga kana single bunda indai tabe to mani dabe sema titiko kina ena non bata pinaga bogale bu an diviniana Lanford na be na numitiko mai na single bunda indai rabota itali tunga kina na bekanda rabe to so kitiko na korturanga na makete rasa sangat tiko na siro mai na ulu ni bonua mena bendelana mai dake mai buna me rasa boli tali sutali na lako lo mai buna pinaga bole buna ya mai pinaga bole buna kakana pinaga bole buna mangiti pinaga bole butala na kene sa uni baulutu balelai tabo pinaga bole buna no muni ya mai na single bunda indai bogarita ki sarito bole lady sarito mai lo mai buna na itukutuku ni no muni la mai bimbio ke mundo mai na sector 8 na wasa number 8 mai lo mai buna LDA na single bunda indai do bota italitunga na sera tarabango na ilaw ni ang Diviniana Lanford Santa Rosa and single win the indai.
dina ni kara rawana daka waka kekiwa. Ia endona kainda wipu ke kawaka mamanta taka tuna bengaravi, o ia ke tuna kenda to kakana. Leika na dalo na bisikete na reo bata na sunbells e tinimbulu makau. We kenda to na senga tiku ni driver, se senga ni waka motoka kanda u drendre na te tu beto seki. Erto satu wakarau na Divine Pacific Food Mart mai Sacramento, merto talaveani na nong ni voli. Rao sara. We tartarangayani na taliboni diwa dua ono toluva diwa ono saivarua. Merto bakarotaka katalada mai na nong ni voli ena kena ngona totolo tua. Divine Pacific Food Mart, Vitorua Viwawalu Franklin Boulevard, Sacramento, California. Namba di telefoni Viwan Dua Ono, Toluva Diwa Ono Saivarua. Erto ngarap talangan ni kena lewang sumburi ani nanomu yaya. Mai na nondor tostoa kena nomu mati ni katumba. Dendram beka nangola ni kibalilo tena puku ni oso pakadadaka. Sen drakin-drakita beka na tos nimbula. Kua ni lenga sinui gawa. Nana maki mai kena programa warotaki. Mai vera tau na New Methodist Christian Fellowship USA. Nongu chisu, nongu banua. Rua na bima manione na kabini buku lulu bei kemundo e California. Bima mani dua na singilewu ni lotu lewu bei kemundo e viti. And a radio bulando wata San Francisco. Me kauti kanda wata mai. E na muna ngau na lewa ni nondo soso enda sa senga sarangan nikla na dabu menda baka talau taka buka singi lewu taka siapa kaya kapitang ne ka kuni lo malenga sa tipin dono munua e rau ni buka dingo ikimuni waya na JJ's Food Shack Santa Rosa, California na wei matanggali kaka na jibgina me baka na karitua waraisi na lobo palusami na buwaka na kaiwa soso na dalo na toa na kokonda bainga ni kena gamure na kaka na buwa malang me baka na steak gai wakaya loka tabi oka kena coleslaw surua ni kailangan ko na kena pie ng bani kay na manray o yan na JJ's Food Shack Santa Rosa, California. E raw sarangan no direct message virto giring akin na bitu sa bitu tolo dio tolo do limono se o nga wala sarangan ito mito may nanomota e na dio maluma Billy Street o ya e Santa Rosa, California. E raw talaga ni rito dilibot ka ni kemu katalo wasing lebo sa mga kabi ya may Santa Rosa, Kinabato. JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Nanonda wata kay sitiweni raturala.
tia tu vina kera tō tala toka namata serengo. Ai tala noanga ni nonra tō wanua na nonra tō koro mai na liwa. Na ponua wai maro. E sara nai tā siri. Lolo matuiani wo mimi wei ke muni. Vina wole wuna nomni samatiko mai. En singa lewa ndai. Andi vini ana len for wada buti ke muni tiko yani. Bula vina kana pungo muni mai Sacramento. Ke loa taranandi. Bagayan ratiko mai ratuna numi tiko kina. On St. Mary mai Sydney mai Australia. Na wole wuna vina numi mai loata. Wanu ini vina kana singa ni kua. Alice Conwood. Bula vina kalewa. Rambo wata italitungana serengo ya keneta o naunge. A keneta di naunge. A pisai naunge. E buka rongo saratiko ya ningo enda wilebu. Kalunga tana vingarabi. Vina walebu Alice. Vina walebu wikemni na wekanda. Au sakasuti ni ndonu sara ia sayado nga. Me baka na kasayado no. Da saboro rongo mandanga. Nang gito e buka eduriti kongo. E wanu itakatiko ni nambaundu na timi mena woliku. Mena mai rawata na final. Ia sandrenga ni rasayado bomai. Ambaundu na sasanga kau-kaua. Veira na veiti mi arangito tikongo elo bala. Mai suba. Me reado bomai na final. Sandu na vengen rabu binaka sandu talenga na wada. Vei sisi aki toka na vei toko ni veira era toko ni kenda na vei madawa. Na vidana madawa sa utingo. Ayau kai tikong baleta ni sama inruka na timi ni New Sawa. Wana numati konderatua na mainganga habi singa toka Methodist. Ia rau korni buli ruang ni lotu esele. Na timi ni New Sawa bataki na timi ni singa toka Methodist. Sa mainganga singa toka tu sandre tamay nanronga. Na ngonde buli may singa toka Methodist. Na non raidobi na ngonde lewa. Na bakitini kaono la kosombo. En with big saralube. Era tu sama inreta kina na matai ni dobi. En final lango. Mesa kausombo kina ronga. Era tu na ngoneleo en singa toka Methodist. Kau saran ratu timi. Era tu may rawata baga binakana no ratu sasanga. Wano ini binakana ilesu kita beunia na weren bulan-bulan kay witi. Binakabole na may bagay tabi. Binakabole na may baga bulidi. Binakabole na may toko ni na timi ni New Sawa Methodist. Ka maingito talaga na final na singalebu ni kuwa kau na numa ko na timi roa be mbole tiko na noa na timi may Subagrama watake na timi ni Marist Brothers kau ni kuila kabila de la bisa kau kena bisa bosa enta na numa saranga ni sanarawa ni tini bagala gitu. Ia senga gare buka pinakasarana gito saba kau-kaua era tu sanganga na timi mai veuto Suba Grammar School. Goe na bakitini kaono la kosombo veira na dorobo. Gai menruka na timi ni Marist beisibi leilai sarna kai ia sa beisibinga. E beisibi lebu se leilai sa beisibinga na kai sana ganga indua da saya lo buka dia ia kada deren duandongan da mai bagay tabi na final. Pinakabole mo ni botay yan doon na sere na sigalebu ni kuwa. Era non da bata. Na radio bulan 2 bata San Francisco. Di kauti kenda bata mai.
Ia diria watu ko totoe au salolo mayani. Ni botongo endona miniti, me endona kaloko sabo binabinaga bolip. E bakanga ni dati ko may biti, me enda toka na batini rara na la tiko ni bengarabi, e so anda ngole tiko ni kilau dala, dala ki I toko ni ratiko na dorobo na ngone leo na no dati muir na ngone buli na lubenda. Na sasanga mbalabu. Rasa sanga tiko mai kina kwa sana mai daba ni kua. Rato barita ka tiko mai lami. Rato sa ba binabina ka wale buna be toko ni. Baleta na korni buli o lami ndau kila itunga na wainganga. Na basulawa na bakadada. Sanga suti ni ndau bakarongo ituki na nakabinak. Ia ni rato sa tambeta rao tongo na faina lea sando na bata-bata. Ia ubukan dina takaya. Nondo na menda baka binabina ka be ira kede na timi. Lami na timi ni New Sawa, wa binabina ka ni rato laga mai kina ngone lewa, rato mai sota ke na timi ni Singatoka Methodist, baka edori tikongo na koni berendi lotu e selebiti ke rutuma, baka na numitale tikonga ina mbakingo, na ikaona sanga bulu ni mbaki, ni tuba kata ki koe ni lotu e selebiti. Goe ruana kena kornibuli, Singatoka Methodist, wata ke New Sawa Methodist School. New Sawa elako sarama itabe uni. Au samba ulesu ati mai boga vida na korni bulingo. Wakilana itala noa ni tupeni mbamba. En dua ka buli talenga mai New Sawa. Da rongo dona kena itala noa. Itala noa ngani sasanga. Itala noa ni alonganga. Kena nonra ngangandre. Mera rawata dai. Boga tangen dengan debinakani. Taka kena sasanga keda nga irangaraba. Sengito, sebuli. Tarongo da tiko na sasanga mai nem buda lebu. Paka binabinaka ni raya to mai na bata-bata ngor. Kota finala na semi-finala. Kaya na finala ni kuenda paka binabinaka. Ni saya zaba talenga mai kina o New Sawa endina. Erto sa sinirawa ni kauta kita beuni. Na idobi erto mai sanga na Whitbix ralube. Ia erto sa lako rongo binaka ganga. Na beito ko ni lebu. Ne boa binabinak, ni lewe ni bonua taudoko. Ni daronga dana be kai ramai rawata na luenda, na sota ningito na singa ni kua. Boa binabinak boa lebu New Sawa, lolo malebu na lako listale na mua ni mabawango. Sa dua na kaloko. E leilei na uda e tau e na loma ni bula tulu sao ti mea doba indaindai. Koe e baka bunati ko na launga ke na mamada ni banua. Ka na numi ni na wakati ko kina na kena ituwa ke na loma tale ni rua na bula maingo. Sa soliti ko mai kina na ibaka sala ke na kere mendanga e na numi toka kaya loma tua taka na baka ngata kini wai. Koe lutu mai loma langi ke na wai kedenga enda rawata. Me rao ni tauri kenda tiko na loma tale ni rua na bula katumai. Ni leilei sarana uda e tau e na loma ni bula tolu sao ti mea doba indaindai. Kaya na minista e ngaraba nanraki, ro Filipe Tuisawau, ni tubaki ni nraki, wakarita ki tiko maingo, ni na leilei sarana uda e na tau.
Kene bale menta sa mani ni taka na wai, kanda bagai ngataka bagai alo matua. Roni bagai ngataki baga rua baga tolu. Na wai ke bakai enda masimbati. E roni ndanga ele kimbi utaki na longa ni seni kau, sena i teitei, na wai me bukea. Na lenga enda sa tiko kina goe. Kaina matambose ni wai na Water Authority of Fiji, ni erto sa wano nova tiko. Na bagai ngataki ni wai na nonda wanua katakataka ke na ministeri ni bebo atoro takataki na taundaku ni korole levu ke na ve anu membaleta na bagai ngataki ni wai na nonda wanua. Era bagai taka sona koro mai wanua levu ni sa taka sa tiko ya ni na nonda barabi sona yaya ka olo tu baga matau. Era olo sara baga matau ena kena iolo na nailan ka rasini kila se matangali aya bakadaba bagai ngataki tiku ngaki na lawa ningoli ka olo tukina so na vaibo palasitika na PVC o tiranga ikune mbarabi tiku mbarabi iolo ngo kara baga dirimi tu mai sanga ni madala sera kau mai baga daba se ado ni baga daba kina be imbara bingo ke baka ado ni imbara biana kau ngamai na wanga ia rasa baga rita kama ni sa kuniti ko so na matangalia ya baga ngo bia re baga toka na kene rai sena kene baga madala baleta ni tiko kina na misini lalai ni Global Positioning Systems kene bale na bebo no era tiko kina go e kila tiko mai na dona bono na kila tiko mai kina bale tani tiko kina na misini la laingo ka baga yang ataki en kau baga liba ni mata ni singa na solar panels era baga rita kama na tambah baga ni obisa ni saya tu tiko yani na ituku kara baga binaka na nonra tuku yani na leo ni bonua e kaya na buke ni commissioner liu ni nonda tambah ka ni viso Juki Fong Chu ni yaya radiri tiko eningo rai bewe kani kena wainganga ni bewe mateni taki erto sandike batiko no visa na tikinango kasake ritiko ngake bakanga ikune taleso betuku ni tiko ni be rato na tambah ni visa e kaya la liu ni tambah ni visa mai na woliku senior superintendent ke mu limbalen roka ni matangali yaya rakan kunen go na barabi mai bono le rakune talenga ena sona bono ena be sai burabura sanga ni matali eviti na be kai kunengo era sabagari takatalenga na be tambana ni tukutuku mai babalangi ni sanga walenga ni kune tiku eviti sa kune talenga ena be bono ai burabura na matangali yaya karadiri ani bakango kinangito bagarita tiko mai ni ene matai ni sota ena mataka ni kua ni bagai tiko na finala ena HFC Bank Stadium Lodala ni anganga na tim ni ratukan tabulebu yang bakitini kabala ko sombo be Mahatma Gandhi Memorial School ena ruasanga karua ke walu ena nonra finala ena mataka ni kua ena bakitini kabala ko sombo era to waba kayeliu na timi mai batuanga na Mahatma Gandhi ia ratonga sasanga na dorobo mendele na kai karato laki rawata sarani ruasanga karua na kai kawalu na timi ni Mahatma Gandhi Memorial kau nang gito manggosa na non buki na dorobo ia na madala ni matai ni sota na mataka indai enambongi era wangito kina na no the timi na Fiji Water Flying Fijians watake na timi ni Manu Samoa vera ro vina katoka na non ro kau na timi ngwenda sando kila na timi ni Tonga na timi ni Samoa ni ro sota kena timi ni bitin dua tani na ibaga tangin ngende kama na benga sau era non ro sota enambongi tambaka kina boga tulu na kai ke viti o kiti o ne salawan na open side flanka ni timi de viti
Ni lebe mama toka ng gito. Liu toko Samoa na tini kaona ka tini kalima na timinibiti. Ni sa o tini matay ni be mama. Tika bune karua ni be mama. Sa nganitoso na kay kay Samoa. Sa andei toka nga na tini kaono. Era tunga i be biniaka na dorowo na kenra tukai. Doon itutungi ba Caleb Mans ka bakakin na nanratong gito na kinabon ya tu muri bata ki Frank Lomani kuana dorobon dong gito wasibin don do ay nambongi ratong ga ibe ke takaya ni na kinabon ya tu liwe muri mela kia do bani rua sanga bulu kalima tini kaono tikunga Samoa sali tulu sanga bulu karua na timinibiti se tini kaono tikunga Samoa e do bani lai tambaka na polo buate karawa lebu na fullback wow ni timinibiti mela kia do basarti okina na tulu sanga bulu kabitu na kai tini kaono tikunga Samoa kala kia do bana gitu lai tambaka na yoti oti ni skoa tambaka na kene matai tambaka na kene yoti oti okiti one salawa kauta ni kina na wili tau doko ni kai ni oti nangito wasanga bulu karua the Fiji Water Flying Fijians, tini kaono o Manu Samoa. Kina i tukutuku na besa i wura sa waritaka na matani tu China ni na sanga ni bolia na sasalu kauyani mai Japani. Padin doa na non rovela de leda na matani tu ero Japani wata ke China baleta ni warita ko China na wasa-wasa waka buli ti Chabani ke China sambenu daya ningo o Chabani na matangali wai ka bewa kitu ke nambenu ni nuklia sa warita ko Chabani ni sandike bioti boka matani tu sandike bioti na matambose ke bura-bura ia kaitunga China sana sangani tara en dua na kakana e bolita kiani mai Japani ki China membaleta na lenga ngo ni rawa ni balenga itu na kakana e kauyani baleta na bekai ado tiko mai Japani na sambenuda na wasa-wasa na matani tu Japani en wai ka lagomai en raka ni sanggarai ni nuklia. Nraki na nonta bonua e sanga ni besau. Mai viti tau banga una nauda o kuna loa bula toka na toka lau deba. Ada baka kotokina na barabia so mai nanronga singa toka ya do mai kisuba e nabua bata ke no sorry. Kauta sareani kina woli ko ke tailevu ki korwo e baka kina na sano na ita siri na sanora mai raki ke na esana tolu e na woliku na deba ke mbua toka lau ke maduata ke da kaun robe na esana lau ke na esana lo mai viti e na uku na loa e rauni tau nauda e tau ngā bangauna e o tienda sana badi wakila talitiko na raki mamada ina nonda banua turanga ke na marama ngora ni tukutuku ni raki e tukutuku na nonda banua na besa i wura ke na i tukutuku ni gito Na nonda vata ke City Veni Raturala. Bakara
Food Shack. E tiku kia kina na kakana boka biti me bakana kokonda. Lobo benga ni ngai kani doitu na bundi na ndalo se tapioca. Na kakana boka malangi me bakana steak boka eloka kena coleslaw. Wee! Na kari toa sa wadha badina na kani kana. Kaya tiku talangana non to specials and lomo ni madhawa. Dau tamba na Facebook. Na doi ni tiwa ya na bani mandrai pai kaya na bunga tale. Gore na JJ's Food Shack. Viu Valley mo Billy Jean Street, Santa Rosa, California. Kaya talangan rito dili mo yang may Santa Rosa, may yato sarani kinavato. Giritirito sana kinavitu sa mabitu tolo dio tolo dundu al limono. JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Me volia back in dono ngu life insurance policy? Nakakira nito tani katil kabitu ni kostita na 2022. O sangir takasarabiri ni tauna. Kami ngaya kila mara ngaya salah ko mana check. Sengat tali ni pera, sengat sarangan ni pera palinlay. In time sarangan mai. So ang tali wala ka tali tunda wala. Kubertungko. Kau salah lo bengo kami binasa. Iyo, o yasar nga na buna, raw sara, sa tiko na pepa se senga, bulo binaka se tobi mate, kambani duan nga kana soma mena claim na lom ni rosa nga bulu kavana ua keada na lenga, nisa yambaki rowo tina policy. Text mai kina wasa eva walu van dua, tolu walu lima ena kena ituku matai lalai. O ya na wasa eva walu van dua, tolu walu lima. E senga dina ni kara rawa na daka waka kekiwa. Ia endona kainda wipu ke kawaka mamanta taka tuna bengaravi, o ia ke tuna kenda to kakana. Leika na dalo na bisikete na reo bata na sunbells e tinimbulu makau. O kenda to na senga tiku nindraiva, se senga ni waka motoka kanda o Rendre na tutu beto seki, erto satu wakarao na Divine Pacific Food Mart mai Sacramento, merto talaveani na nung ni voli. Rawa sara. Witartar ngayani na taliboni diwan 21 saibarua merto bakarotaka katalada may nanong ni voliboli ena kenagona totolo tuwa. Divine Pacific Food Mart. Biturua Diwawalu Franklin Boulevard, Sacramento, California. Namba di taliboni Diwan 21 saibarua. Erto ngarap talangan ikan alay waka suburi ani nanomu yaya. May nanonda to stoa kinanomu mati ni katumba. Nanonda bata-bata, kay City Beni Raturla. Vale nei volan
Ongo na rongo may bala ni Songo and a radio bulando vata San Francisco. Me kauti kanda vata mai. Singa kay Tailebu, nay katulusang wulukan doon ni Singa Bukaraway, nay katulusang wulukan doon ni Singa niya Cosita, nabagadore na ruang 256 Griffin Avenue, Santa Rosa, California, 255 sa Ibabitu. Kay na so lebu, di ba na nomini ang bakin raw kay ratukan dabu lebu, nabagadore ni katini katolo ni September, may na 5, tiga buwan na 5 na kabila kaya masarati ko yan na tinikanduwa ng bongi, sa ganisong minangono, nabagadore ko na Holiday Inn Express and Suite, 312 Vitu, 312 Vitu Limamba, West Stockton Boulevard, Elk Grove, California, 25 Vitu 58. Gore na irong may nabala ni Songo. Nanonda bata-bata, kay City Veni Raturla.
kuia vea la kia vea Mutonia bangu e makeda Ena kumba ngai male maleka Anukugula maina kuia vea E bina wale wana itala noia ke wano mbalabu. Nona tu siku endu ana matela ala e na kornivuli mai apea. Dona enu enu dhiri kotonga e nambara vi kei mavana mai wano mbalabu. Na wale ni songo en singa ndaindai en na numatiko kina na singa ke tailevu. Ka na boga e doritiko e ne katolu sanga wulkandua ni oko sita. En Ruan 256 Griffith Avenue, Santa Rosa, California. Kei na songo mbale tira tukanda bulevu ne kandonan rauni ambaki. E na boga e dori ne katini katoli September. Mai na lima ki na bewa tini kandona kaloko e na kavi. Na ngono. Ke na walo mabinaka. E na Holiday Inn Express and Suite. Diwan dua vitu limamba. West Stockton Boulevard, Elk Grove, California, diwa 558. Ay rongo may level ni songo. E senga dina ni kara rawa na dhaka waka kekiwa. Ia endona kainda wipu ke ka waka mamanta taka tuna bengaravi, o ia ke tuna kenda tō kakana. Leika, na dalo, na bisikete, na reo bata, na sunbells e tinimbulu makau. We kenda tōna senga tiko ni driver, se senga ni waka motoka, kanda o dren no te tō beto seaki, erto satu waka rau na Divine Pacific Food Mart mai Sacramento, merto talaveani na nung ni voli. Rawa sara. We tartarangayani na taliboni diwa dua ono toluwa diwa ono saivarua merto bakarotaka katalada mai na nung ni voli ena kena ngona totolo tua. Divine Pacific Food Mart, Viturua Viwa Walu Franklin Boulevard, Sacramento, California. Namba di telefoni Viwa ono toluwa diwa ono saivarua. Erto ngarabatalanga ni kena lei waka sumburi ani nanomu yaya. Mai na nonro to stoa kena nomu mate ni katumba.
Dendram beka nangola ni kibalilo tena buku ni oso pakadadaka. Sen drakindrakita beka na tos nimbula. Kuo ni lenga sinu ingaw-gawa. Nana maki mai kina programu warotaki. Mai vera tau na New Methodist Christian Fellowship USA. Nongu chisu, nongu banua. Rua vina vima manione na kabini buku lulu bei Kemando e California. Vima mani dua na singilewu ni lotu lewu bei Kemando e viti. And a radio bulan wata San Francisco. Me kauti kanda wata mai. JJ's Food Shack. E tiku kete kina na kankana boka biti me pakana kokonda. Lobo benga ni ngai kani doitu na bundi na dalo sa tapioca. Na kankana boka malangi me pakana steak pakaya loka kena coleslaw. Woo-wee! Na karitoa sa wadha badina na kani kanakana. Kaya tiku talangana nono to specials and na lomo ni madawa. Daw tamba and na Facebook. Na doi ni tiwa ya na bani manray pai kaya na bungatale. Gore na JJ's Food Shack. Viu Valley mo Billy Jean Street, Santa Rosa, California. Karo talagang rato dili mo yang may Santa Rosa, may yato sarani kinavato. Giritirto sana kinavitu sa mabitu tolo vio tolo dundu al limono. JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Na nonda wata kei City Veni Rotorala. Talanoa takamanda nanongu beauty neito meu sangole sambuyani kina mukalong meu ni mateni nakasou kena gogolo dau perai Bosa na bulong Rausa mo de Ko akani shigei mala Nobu ilolo ma isalei mo rau Ilinga wale na Rausa mo de Ko akani shigei mala Sota monindau mata re Boboleka ni mai kamoro me meno bukalele Vada manda na kemurau mune te au ngai diba isale Rausa
tamo de koe kanisi ke malala. Ano ko ilolo man rongel bilinga wala nga bilinga tugan na wavu se kele ni basingor rongel bilinga kina boka malu ambula benaka ratu naisa ratu ni pahilele. Maseki dola bina wale bunjina. Maseki boka bina katikumai boka nui tale tungamai nga rabita viana bono enda tikukina. Lolo malebuati the Castro Valley, California, and the tiny tombo San Francisco. Oya, mai be ratu naisa, ratu ni watulele. Pinakabolebu. O peti tui daumia. Bula pinakasaka kimuni. Pingarabiti ko ngo Rockhampton, mai Queensland. Toko mai rao Brisbane toko ini daka Rockhampton. Sewa iwe. Pinakabolebu. Ra lolo matale tunga mengo na wekanda ra toka ngango ina sani non dai tiko ni venga ravingo Santa Rosa da boga bina kanda boga nui tale tunga ni be ra sema tiko mai en singa levu en dai na ngau nei viti ra boga mbula tale tunga mai nei lala ne Alice Conwood bina boga levu o akeneta na unge, a pisai na unge, e wakaronga tukanin da builebu, kalunga tana pingarabi ni koa iyo, nui takanin doa na mua ni madhawa binaka. Tori katinai, ona ito kaningo ena sakanin dao dala tikenda na dua na ngauna, ena dao wakambula tiko mai, na tukuka. Tori katinai na Cook Islands, binaka builebu, mbongi tiko ni wakarombuka, kabi tiko ni wakarombuka beira, e wakanga e Santa Rosa ike, mai viti sa singa lebu sartiko ni bogarawai kasabo tongo e rosa bo karua na miniti me rua na kaloko na ngau na mai viti na ngau na ike Santa Rosa bo e rosa ngabul karua na miniti me vitu na kaloko ndera daba na vitu bula bena ka peti tu i daumia abena bo lebu na bengarabi na bo lebu na tuku mai Rockhampton den da ga rongoda en duana wakanda me bakambula mai kiam en da sema batatiko enikina en a singale wenda indai en anonda vata duana sere me kena i wakalaga.
Sa warita ki mai ni sa tiko sarerana i buka tangende ni wai ke na lebu ni wai anda rao ni baka yang ataka ena buku ni launga ena lo mandi bula tolu enda satu rumah wati maingo kasi bota le e rua na bula ni nraki mamada menda tu rumah e kaya na minista ka ngaraba na nraki ro Filipe Tuisawau ni tiko sarera na lebu ni uda ni bendu taitaki wata ke na venga una boga ungo na mbaki saoti ka boga bunati ko na kawai baleta na mendawai sana lai sarati ko na mendawai ka nuita ki ni ndarawan ni elomatua ka boga ngata ka boga buku na wai etiko weekenda roni boga ngata ki boga rua boga tolu na wai boga tiko ni roni boga ngata ki na masimbati anda lai bulu Oti lai soa ni ana teitei. Me suikina na seni kauze suikina na kakana na raunrau. E kaya na matambose ni wai na Water Authority of Fiji. Ni kena ituwa ke na ngaunango aratu sawano no batiko ke na ministeri ni bei buka toro na kataki. Na taundaku ni bei korole lebu ke na bei anu. Sa kune tiko mai bono lebu e sona i ololo. E loloa na kena iumbi ka bagai ngatakikina na lawan ningoli e rangai olo tu na vaibo palasitika na PVC ka tiko e loma e so na ni takataka baga liba me baka na GPS na Global Positioning Systems ka rawa ni bagai ngatakina na kau baga liba ni mata ni singa solar panels. Erto kai na tamata ni visa ni saya do ni virtu na non rai tuku na leo ni banua kara boga rai taka mai na non rakawai kan na numa na liu batawa ni visa o Juki Fong Chiu ni rai i sematiko ke na taka di boli taki wainganga na bei kai kunengo na bei mbarabi mai bonua lebu erto sepanga ngati ko na tamata ni visa e kana ilu ni tamada ni bisa mena boli ku senior superintendent Kemuel Imbalen Rokonroka ni senga ni matalia eviti na be kai kunengo na be mbarabi mai bono lebu sa kune talit ko nga na be sai burubura kara bari taga mai na daw ni tukutuku ni senga ni oviti nga e kawai na tikinango sa kune talenga na be bono na yaya kara boga dirimi tu maingo na non da be mbarabi Mata ini timi sa rawatan na nona itutu na fainala kanganga kina na mataka indai na non rasota na ngode buli ni HFC Bank Stadium me baletan na Deans erto anganga kina na bakitini kabala ko sobu may ratu kanda bulebu ratu bagan rukai Mahatma Gandhi Memorial na kay ruwa sa ngabul karua kay walu ato sa talitiko nga na gesot-sota ning gito so nang gito sanggay madala talitiko nga mingo me baletan na sota-sota ay bugay dori tungelo dala na final di Super Deans abata ken Whitbeck's Ralube na Ralube na bakitini kaono la kusobu sa maingangaki na Singatoka Methodist be New Sawa Methodist be ranangoneleo erto sa kautakina kinanronga na ngoneleo raw korni buli ruan lo tuesele ya raw sa may final sa nangole ki Singatoka na kenay dobi sarababa raw talitungana boni be timi
na timini abakitini kadiwala ko sombu mai lami era sabo ka bina nakataki tiko na itumutumu ke nang daw ni Beitoko ni samba umay azo batumandanga na final na nora timi ilaw kong balabu ni nora sasang bera azo may na final era saya azo mai erto nang isota tiko na kabian tainday nang gay madala tiko ngakina na vengito taleso na kene wasawase era sota tiko ngo ilaw dala Amainganga nambongi na timi ni Fiji Water Flying Fijians non rosota kena timi ni Manu Samoa na kai wasanga bulu karua witi tini kaono Samoa non da dorowo tambaka baga tolu na kai kei witi o kitio ne Salawa na open side flanker matai ni polo tambaka o koea kena oti tambaka o koea era bagarita kamay na non ramatalaw na sarsar na kaukawa ningiton din nga ni ngay may malumo samo ay nagkaruan ni mama bakay vele reki may ka lutu na polo ilingan rato dasin ranin baita kanan raki balete ni raung gito ruo tiko nga nandua nan raki nandua na rara nandua batangan ng auna ya sa menganga na timinibiti seni kay na kinisama ni binakasar ya da baga binakanga ni rato merawata na rato itabi ara baga rita kira baga binakana no da ruo ya na baga tangi dengin gito rasa bau rawata tok na bata ila kini sota ngwa ni PNC sa menganga kinobiti na matay ni wabo kingo ve Samoa wasanga bulkarua kei tini kaono. Nan rakia na nonda vanue na sanga ni besau koto na ituwa kini rakia bukarita kimai ni sewa wana wasa bula tiko na toka lau deva ran ni tatamba na sona ngau na mai na atu lau kei lo mai viti baka kina mai tabeu ni kina beanu bole kata o ka kino kandabu. Ya na barabi vitilebu mai nan ronga kauta mai ki nabua bata ki suba sana na mosi na sana o tailebu ki nabua liku na sana ora ke raki wata ke na sana itolu na bua liku da kaun robe mbua ke maduata warita ke mai ni na rauni tau banga una nauda se ua na wasa dindai me adoba na singa ni mataka poyak sa malelei ko nga ngatspora tkoa di atu mo tero tua mnimbula vina na kanda mai rutuma raki viti bakana ke ni tukunya o viti ke rutuma rototo bata nimbula vina kangore ni tukunin raki no nda bonua na tukutuku no nda bonua ke ne via saiburu ke ne tukutuku ngito na nonda bata ke siti veni raturla
Pinakabole buwan serea embale tira na tinanda da saba kabina pinakakina bole buwan da mai sota na singa buwa roa enda e viti da sota tiko na kabine buwa rumbu kan sawa tina da sawa tin do na madawa ni bengarabi Santa Rosa pinakabole buwan sema tiko mai pinakabole bu na bewe kani pinakabole buwan na bengarabi pinakabole buwan na lolo manin do bata roti ko mai kine na singa lebu enda indai kira sata tau eke bukan no ini pinaka na buwa ni mua ni madawa inta na marauta kana itabi inta ngarabakina sena bonua inta ngandekina ta boga bina bina katiko ngai nambula kan no ita katiko ninta na kai sota tale na madawa katumai kazoba na ngau noya di Samoa. Sama
Nanonda Vata Vata ki City Veni Raturala and Radio Bulan Dua Vata, San Francisco. Me Kochi Kenda Vatabai.